Dobroveče, poštovani gosti. U ime Fakulteta muzičke umetnosti i Katedre za muzikologiju pozdravljam vas na ovom forumu studenata muzikologije koji je posvećen 170. godišnjici rođenja Stevana Stojanovića. Jednom mi je jedan od mojih profesora na fakultetu rekao da je za uspeh, osim rada, truda, pameti, potrebne sreće. Ja negdje imam utisak da su se ovde neke 3 sreće spojile u ovom događaju. Prva od njih je da imamo zaista divnu generaciju studenta koja je želela još prošle godine razmišljala o tome da pripremi neki događaj koji bi obeležili godišnjicu našeg velikog kompozitora. Druga stvar jeste da je naš hor Fakulteta muzičke umetnosti došao ovde i da postoji jedna sprega između onoga što rade članovi hora i studenti muzikologije. I treće je da smo ovde naišli na prijatna, otvorena vrata, dobrodošlicu, vrlo toplu dobrodošlicu u jedan ambijent u koga se zaista lepo osjeća. Čula sam da je držanje predavanja ili raznih informativnih događaja pre koncerata jedna novina ovde. I mogu da vam kažem da je novina dvostruka sa jedne strane, osim što se radi možda o novini u smislu i najave koncerata ili umetničkih događaja ili kulturnih događaja ovde. Novina je i za nas sa strane Katedre za muzikologiju i studente, ne u tom smislu da oni obeležavaju godišnjice kompozitora i nekih značajnih događaja, mi to radimo već decenijama unazad, ali jeste novina u jednom možda tehničkom, inovativnom smislu, a to je da mi zapravo sada snimamo podcast. I ovo je prvi podcast studenta Odseka za muzikologiju i Katedre za muzikologiju koji će biti objavljen na sajtu našeg fakulteta, tako da će svi zainteresovani moći da ga čuju, a nameravamo da posle toga se vinemo i u neke druge projekte na ovaj način. Tako da, eto, imamo neke 2 novine koje mislim da je važno napomenuti. Sa nama su Viktor, Helena, Dunja, Miljana, Dajana i Anđela, studenti 2. i 3. godine. Kao tehnička pomoć su tu studenti 4. godine, Una i Đorđe, a sa studentima smo radile profesorka Tijana Popović-Mlađenović i ja, Ivana Perković, obe redovni profesori i još na Katedri za muzikologiju. Uživajte! Ponovit ću, dakle, ove godine obeležavamo 170 godina od rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca i ovakve jubilarne godišnjice ne treba upražnjivati radi reda da bi se podvukla crta, već da bismo ponovo promislili o značaju ličnosti kao što je bio Stevan Stojanović Mokranjac. I mislim da mirne savesti možemo da kažemo da je Mokranjac najznačajnija ličnost za razvoj srpske muzičke kulture. I to opravdava vrlo široko polje delatnosti, ali isto tako i taj visoki moralni standard, odnosno doslednost koju je on primjenjivao u svojem radu i koja je nesumnjivo dovela do visokog kvaliteta i napretka u našoj kulturi koja je već toliko vekova bila u senci. Zato se ja posebno slažem sa izjavom Petra Bigulca, našeg diplomate i muzikologa, kada kaže da je Mokranjac bio naš najzdraviji muzičar. Mokranjčev muzički put počinje u njegovom rodnom gradu Negotinu. On je rođen 8. ili 9. januara 1856. godine i njegov prvi kontakt sa muzikom je zapravo bio u lokalnoj crkvi gde je on pojao. Nakon toga Mokranjac srednju školu pohađa u Zaječaru i Beogradu. U Beogradu je to bila prva muška gimnazija, a zanimljivo je da će Mokranjac tamo kasnije i predavati. Po svedočenju Koste Manojlovića, takođe jednog našeg znamenitog kompozitora, on nam govori o tome kako je zapravo proces komponovanja i učenja za Mokranjca bio jedan rad, odnosno da su se te 2 sfere prožimale, s obzirom na to da Mokranjac pre toga nije imao formalno muzičko obrazovanje, te on sam morao da smišlja načine kako da zapamti određene lestvice, smišljao je sisteme za intervale i učio je i da komponuje tako što je zapravo prepisivao partiture naših pređašnjih kompozitora. On je takođe samoučno učio da svira violinu, a kada je imao priliku u gimnaziji da pohađa časove
sviranja violine, njegov profesor Karol Reš ga je ubrzo odbacio s nastave, rekavši da on previše ciganski svira violinu. Međutim, jedan drugi profesor je pohvalio njegove prve kompozicije. To je bio jedan muški hor Lulo Moja i solo pesma Večernja zvona na tekst Tomasa Moora, jednog irskog pisca. I taj tekst je jedan onako, da kažem, klasično romantičarski, čak mogu da kažem tako mladalački, melankolični, tinejdžerski, da kažem, prepun onako emocija, što govori i o Mokranjcu kao ličnosti. On nije imao priliku da prvi put, da iz jednog puta završi gimnaziju, zato što, ponovo, spominjem Kostu Manojlovića, on svedoči o tome da je Mokranjac, na primer, često zaboravljao popodne da ode u školu, time što je prepodne provodio na Kalemegdanu, upravo beležeći neke melodije ili komponovajući, ali baš zbog toga što iz prvog puta nije uspio da završi gimnaziju, on odlazi u Negotin i sa samo 16 godina ima priliku da diriguje horom lokalnog pevačkog društva, što je stvarno veliki uspeh za nekoga ko nije imao formalno muzičko obrazovanje pre toga. Ipak Mokranjac se vraća u Beogradu, gimnaziju završava sa vrlo dobrim i odličnim uspehom. I u to vreme Mokranjac istupa kao član u prvo Beogradsko pevačko društvo, koje će biti veoma značajno za njegove kasnije delatnosti, a iz još jednog razloga je to pevačko društvo značajno. Ono je njemu pružilo stipendiju, pomoću koje Mokranjac uspeo da ode u inostranstvo, i to čak u 3 grada, da se dalje obrazuje. To su bili Minhen, Rim i Leipzig. Ipak pre toga Mokranjac imao jedan pokušaj upisivanja fakulteta u Beogradu. To je bio, on se upisao na prirodno-matematički odsek Velike škole u Beogradu. Kako to? Nekako, očigledno je bio dovoljno vezan za muziku. Pa mogli bismo da kažemo da to je bio jedan lokalni trend u Beogradu pod idealima Svetozara Markovića, koji je naravno imao svoju politiku i svoju ideologiju, ali najjednostavnije objašnjeno kroz vizuru umetnosti. On je smatrao da umetnost treba da bude jedna društveno korisna delatnost, da treba da propagira i da priča o nekim realnim društvenim problemima, a ne da bude lepa radi same sebe. Tako da je Mokranjac pokušao da upiše fakultet i jeste upisao, međutim on je na kraju položio samo 2 predmeta. To je bila zoologija kod Josipa Pančića i francuski jezik iz kog imao najvišu ocenu. U svakom slučaju Mokranjac odlazi na studije prvo u Minhen, međutim mi tada vidimo da je Mokranjac ipak preispitivao tu svoju odluku, ali jako zanimljivo jedno pismo koje on poslao svom prijatelju, pa bi ja sad pročitala jedan citat iz tog pisma. Nadam se da ćeš mi odobriti što sam se ja, zanešen mišlju da svoj domovini koristim, odao baš na tu struku. Znamo da muzika danas kao karijera ne uvažava baš neko veliko poštovanje, ali je značajno da istaknemo da je Mokranjac kao mladi umetnik osjetio potrebu da nekako pomogne razvoju naše dalje kulture. Nakon tih raznih studija, Mokranjac se vraća u Beograd 1887. godine i tada počinje njegov neobuhvatni rad. Kao što je koleginica naglasila, Mokranjac se 1887. godine vraća u Beograd i tada počinje jednu svoju veoma značajnu delatnost u okviru Beogradskog pevačkog društva. Naime, u svojoj 31. godini Mokranjac postaje dirigent Beogradskog pevačkog društva. Mokranjac je odlično poznavao mogućnosti i izražajne registre koje je mogao da postigne sa ansamblom koji je tada imao na raspolaganju i tokom cele svoje delatnosti Mokranjac je težio da ga usavršava. I u toku svog dirigentskog delovanja u okviru Beogradskog pevačkog društva on ga podiže na jedan visok stepen horske reprodukcije. Sada na prezentaciji možete pogledati neke novinske kritike o turnejama, inostranim turnejama Beogradskog pevačkog društva iz gradova u kojima su oni izvodili koncerte. Dakle, Mokranjac, da bi u cilju da podigne meru vrednosti samog hora, a i svog umetničkog rada sa njim, ubrzo počinje da ostvaruje ta umetnička putovanja. Umetnička putovanja prvo počinju izvan Beograda, naravno u Srbiji. To neki od gradova su Valjevo, Kragujevac, Kruševac i Negotin, a potom i van granica same tadašnje Srbije, u centrima velikih evropskih carstava i u gradovima Balkanskog regiona. I to nam upravo predstavlja jedan najraniji primer organizovane i kontinuirane promocije srpske muzičke kulture i inostranstva. Samo neke od gradova koje su bili van granica Srbije ću sada nabrojati, na primjer, na početku prvi je bio Sremska Mitrovica, potom Novi Sad, Dubrovnik, Cetinje, Zadar, Skoplje, Budimpešta, Sofija, Carigrad, Dubrovnik,
Petrograd, Moskva, Leipzig, Sarajevo, Atina, Solun. Dakle, oni su proputovali preko 20 gradova. Sada na slajdu možete vidjeti jednu zanimljivu, da kažem, ispovest Marije Mice Mokranjac, koja inače bila Mokranjčeva supruga. Ovo je upravo nešto što je Marija napisala o svom prvom putovanju sa Beogradskim pevačkim društvom mnogo godina pre nego što su Mokranjac i Marija stupili u brak zapravo. Dakle, inostrano muzičko predstavljanje Mokranjca i Beogradskog pevačkog društva svakako predstavlja i vid kulturne diplomatije. Turneje su imale taj spoljno-politički i ideološki okvir. Neke od zanimljivosti, na primjer, oni su dočekivani od veoma istaknutih ličnosti i državnih velikodostojnika koji se kreću od, na primjer, predsjednika gradskih opština, ministara, pa sve do kancelara, čak članova dinastije i samih vladara, koji su u ovom ansamblu ukazivali pažnju svojim prisustvom na koncertima u javnom prostoru, ali i pored toga u zvaničnim prijemima i prilikama da pevaju u okviru, na primjer, zatvorenih dvorskih i diplomatskih krugova. Sada, jedna zanimljivost iz turneja u Carigradu, oni su imali tu priliku i čast da nastupaju pred samim turskim sultanom, koji ih je neposredno nakon koncerta odlikovao i medaljama za umetnost, što je nam govori o tome koliko su bili dobro prihvaćeni, a i sama medalja koju su dobili imala je veoma veliki umetnički značaj u tadašnjem Tursku. Na samim ovim turnejama Beogradsko pevačko društvo ostvarilo je i kontakte sa pojedincima i institucijama iz sfere kako umetnosti, kulture, naravno i prosvete, koji su se ponekad ljudi iz tih sektora uključivali u sam doček ansambla, neposredno pre koncerta, ali i nakon koncerta u vidu organizovanja banketa, koji su predstavljali, da kažemo, neformalne zabave posle nastupa. Dakle, vidimo taj jedan Mokranjčev politički i socijalni i svakako kulturni značaj u vidu predstavljanja naše srpske muzičke kulture u zemljama koje su, da kažemo, i daleko od same Srbije, tadašnje i Beograda, dakle od Nemačke na zapadu pa sve do Rusije na istoku i najjužnije tačke Atine u Grčkoj. Sad bih prešao i na programe. Ovde sam izdvojio program iz koncerta u Petrogradu 1896. godine. Ako ga malo bolje pogledamo, možemo i shvatiti da su programi zastupali strategije nacionalnog samopredstavljanja, ali i da preovlađuju Mokranjčeva ostvarenja na programu. Pored Mokranjčevih ostvarenja na programu možemo i vidjeti da je Mokranjac uvodio i složenija horska ostvarenja drugih kompozitora, kako domaćih, tako i stranih. Još jedna zanimljivost da kažem, da je Mokranjac većinu svojih kompozicija premijerno izvodio upravo sa horom Beogradskog pevačkog društva. Dakle, pored te organizacione delatnosti koja je bila značajna u okviru Mokranjčeve delatnosti u Beogradskom pevačkom društvu, pored i pedagoške i dirigentske, jedan zanimljiv program koji bismo možda izdvojili jeste i ideja, jeste organizovanje istorijskog koncerta. Ja ću vam reći nešto više o tome. Pored svih ovih turneja i koncerata koje je moj kolega Viktor spomenuo, veliki istorijski koncert se izdvaja po tome što je totalno jedan inovativan koncept, osmislio naravno sam Mokranjac. On je svoju ideju izložio 9. januara 1889. godine i naglašavam godinu upravo zato što je sam povod ovog koncerta važan za ovu godinu, a to je obeležavanje 500 godina, to je obeležavanje godišnjice 500 godina održavanja Kosovske bitke, koju znamo da se dogodila 1389. godine. On je planirao da na ovom koncertu budu izvedena dela svih istaknutih kompozitora srpskih i koncipirao ih je tako što ih je podelio na periode. Veoma ekspeditivno radio na tome i želeo da se to što pre izvede, tako da je već u februaru mesecu izložio detaljan plan i program, što možete vidjeti ovde na prezentaciji, a izvođenje je bilo planirano da bude u Narodnom pozorištu u martu mesecu iste te godine. I sada ću vam otprilike samo jedan rezime ovog programa po tim periodima. Svaki period je podeljen upravo po tom
istaknutim srpskim kompozitorima po istorijskom periodu kako su stvarali. Pa prvi period su narodne pesme, gusle, 2 narodne pesme iz 16. veka i 5 narodnih pesama iz 13. veka. Drugi period, početci umetničke pesme na stranim osnovima, kompozitora kao što su bili Nikola Đurković, Šlezinger, Milovan Milovuk. Treći period je Mokranjac naslovio Srpska škola i u treći period velikog istorijskog koncerta nabraja kompozitore kao što su Kornelije Stanković, Pera Dimić, Aksetije Maksimović, Mita Topalović. Četvrti period su znameniti slavenski kompozitori, takozvani ne Srbi, ali kompozitori koji su stvarali na polju naše države i uzimali srpske motive u svojim kompozicijama i među njima su Hlavaček, Horišek, Jenko i Havlas. I poslednji period on naziva Novija srpska škola i tu ubraja sebe i svog kolegu Marinkovića. I interesantno vezano za ovaj koncert, iako je ovako detaljno osmišljen i program i ova periodizacija, on se nažalost nikada nije održao jer Narodno pozorište u tom trenutku nije moglo da im ustupi salu. Pored ovoga što je i moj kolega Viktor spominjao, je Mokranjac pored svojih organizacionih sposobnosti i koncertnih i naravno kompozitorskih, što ćete kasnije čuti, bio istaknut i na polju pedagoškog rada. Još 30. godina 19. veka se javila prva inicijativa za otvaranje muzičke škole, jer do tada škole koje su se bavile izučavanjem samo predmeta na polju muzike nisu postojale i nekoliko puta se to javlja sve do samog kraja 19. veka, svaki put je bilo neuspešno ili je zaživalo veoma kratko, tako da tek krajem 19. veka, 1899. godine, na Mokranjčevu inicijativu se otvara muzička škola u Beogradu i danas nosi ime Mokranjac. I ona je bila pod pokroviteljstvom Beogradskog pevačkog društva koji ste čuli od kolege Viktora i to je bilo sve tako da kažemo privatizovano do 1903. godine kada dobija finansijsku pomoć države i postaje prva državna muzička škola. I to je u stvari prvi put da se na našim prostorima današnje naše zemlje javlja jedna institucija u kojoj će se na profesionalni način postojeće kadar profesora koji će mlade zainteresovane za muziku podučavati. On je, naravno, Mokranjac je bio direktor škole, za samo otvaranje i sastavljanje detaljnog plana i programa pomogli su mu Cvetko Manojlović i Stanislav Binički i počeli su sa organizacijom tog jednog veoma složenog posla. I na početku se sve što se tiče načina izučavanja tih predmeta zasnivalo na inostranim, odnosno zapadnoevropskim iskustvima, jer su čuli da je on imao priliku da se školuje u raznim evropskim centrima, gde je, kao i njegove kolege kompozitori, gde su dobili znanja na tom polju. Interesantno je da je broj učenika na početku 1901. postoji podatak, iznosio samo 40 đaka, a već 1912. godine, što je tada bilo veoma napredno, 100 učenika, odnosno đaka ove škole i u periodu od 1907. do 1909. godine je bilo svega 10-ak profesora. Kasnije, zahvaljujući ovom pedagoškom radu, je upravo i ova institucija izrodila mnoge druge i profesore, ali i istaknute kompozitore. Od predmeta su učenici mogli da uče da sviraju pojedine instrumente ili pevanje, među kojima su instrumenti klavir, violina, violončelo, kontrabas, flauta, oboa, klarinet, samo pevanje kao zaseban predmet i teorijski predmete, nauku o harmoniji, nauku o muzičkim oblicima, solfeđo i istoriju muzike. I istaknuta je bila jedna generacija kompozitora, možda su vam neka imena poznata, to je bila prva generacija koja je završila ovu muzičku školu, među kojima su Stevan Hristić, Miloje Milojević i Kosta Manojlović. Ovde sam ja prikazala, ovo su fotografije muzičke škole koja je menjala nekoliko puta adresu, ali i danas se nalazi u samom centru grada i pored delovanja na polju, odnosno pored toga što je bio jedan osnivača ove muzičke škole, on je takođe bio i predavač, kao što je koleginica Anđela spomenula na početku, i na bogosloviji, ali i u prvoj Beogradskoj gimnaziji. I sada sam vam pripremila jedan interesantan isečak
upravo gde možemo da vidimo iz filma Šešir profesora Kostje Vujića, verovatno je dosta vas ili pogledalo ili čulo za taj film, gde možemo da vidimo interpretaciju Mokranjčevog rada sa svojim učenicima i način kako je otprilike to izgledalo kada je on zapisivao i čućemo dve pesme koje su vam verovatno poznate iz njegove druge rukoveti. Dakle, govorili smo sada o Mokranjcu kao izvođaču, kao organizatoru muzičkih događaja, kao sada pedagogu. Međutim, ja pretpostavljam da je generalno i vama prvenstveno Mokranjac poznat kao kompozitor. Njegova najznačajnija crta u okviru njegovog stvaralaštva jeste to što on zasniva većinu svojih kompozicija na muzičkom folkloru. Dakle, uzima muzički materijal iz naroda i direktno ga umetnički transponuje, da li u svojim rukovetima ili drugim delima. Zbog toga je nekako prirodno što on upravo do tih materijala muzičkih dolazi samostalno, dakle on samostalno pronalazi u narodu i zapisuje te melodije, dakle bavio se melografskim radom. Koleginica je spominjala neke prve njegove kompozicije koje otprilike datiraju oko 1871. Dakle, kada je on imao samo 15 godina, a sa druge strane postoji i informacija prema hronološkom pregledu jedne od naših muzikološkinja, Romane Ribić, da je on 1870. godine, dakle, otprilike u isto vreme kada i piše prve svoje kompozicije, zapisao prvi put neke od njemu poznatih narodnih melodija. Dakle, to je generalno u njegovom stvaralaštvu nekako taj melografski rad i komponovanje išlo ruku pod ruku kao i ostale delatnosti koje smo uopšte danas spomenuli. Celokupan njegov rad možemo podeliti na svetovnu i crkvenu muziku, a njegov čisto folkloristički rad se sastojao iz prikupljanja i beleženja narodnih srpskih svetovnih melodija. Naime, to je izgledalo tako što bi on sa sobom prilikom putovanja nosio jednu džepnu, da kažemo, knjižicu u koju bi zapisivao melodije koje bi mu pevali pevači koje je tom prilikom upoznao, ali neke melodije je već poznavao pa ih je dodavao. Takođe je zapisivao imena pevača, tako da su nam ona danas poznata. I postoji podatak da je samo na Kosovu zapisao oko 160 melodija, dok je sa ostalih područja Srbije, kao i Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zapisao još 300 melodija. Najpoznatije kompozicije koje su nastale ovim delovanjem, odnosno nakon ovog delovanja, jesu rukoveti koje su vam verovatno poznate. U njima je, dakle, on uklapao, prilagođavao melodije koje je zapisivao i uglavnom je birao ritmički i melodijski njemu interesantne melodije. I kako kaže Kosta Manojlović, ako pokušate da izvedite bilo koju pesmu iz rukoveti i da je samostalno pevate, to ne bi bilo moguće, jer zapravo je njena lepota u tom skladu koji je Mokranjac napravio i u njenom kontekstu u odnosu na prethodnu i pesmu koja joj sleduje. Takođe, za Kosovo je primetio da na kraju skoro svih laganih pesama i u svim selima na Kosovu pevači uglavnom dodaju jedno dugačko i koje je vama verovatno poznato kao i, tako da je i to prvi primetio. I ovde možete videti njegov rukopis 13. rukoveti. I takođe u obim rukoveti bi ušli primorski napjevi koje ne spadaju u rukoveti, ali sadrže pesme sa hrvatskog primorja. I takođe Mokranjac je smatrao da se srpska umetnička muzika može podići samo na osnovi srpske narodne muzike. Takođe i do dan danas se čuvaju njegove melografske sveščice, kojih ima 16, u kojima se nalaze ove melodije, kao i njegovi komentari koje je on tada zapisivao.
Zamislite da vam neko kaže da treba da snimite jednu staru pesmu, da odete i da snimite jednu baku, na primjer iz Vitulja, kako peva jednu staru pesmu, ali da taj snimak mora da bude što bolji, što čistiji zvuk, dakle da nema šumova, što bi danas vrlo lako moglo da se izvede s obzirom na mogućnost korišćenja mobilnih telefona. Ali zamislite da vam je jedino dostupno sveska, olovka i sopstveni sluh. To je ono što je zapravo koristio Mokranjac krajem 19. i početkom 20. veka. Iako ga najčešće znamo kao autora rukoveti, on se bavio melografskim radom, odnosno zapisivao je svetovne i crkvene napeve i to je nešto što danas nazivamo terenskim etnomuzikološkim radom i on je praktično pravio bazu crkvenih napeva, srpsku bazu tih podataka. Kako je on to zapravo radio je tako što je u Beograd pozivao brojne pojice za koje je smatrao da znaju onaj najstariji sloj pojanja. Među njima je i Jovan Kostić, koji je na poziv Mokranjca iz Požarevaca došao u Beograd. Dakle, slušao je više različitih pevača koji pevaju istu melodiju i to je zapisivao. Pored toga što je on zapisivao, on je samo tu melodiju i čistio od suvišnih ornamenata, ukrasa ili kako on kaže, zaigravanje glasom ili preudaraca. Dakle, on je smatrao da sama ta melodija je ono glavno i najbitnije što treba da se očuva, svi ti ornamenti prosto su suvišni. Pored toga, druga najbitnija stvar kada je reč o obeleženju crkvenih napeva jeste metrika, odnosno takt. On same te melodije nije ograničavao u muzičkom smislu, da je takt granica ograničenja, već je prosto sam taj impuls napeva ili melodijske fraze tekao do kraja same te melodijske fraze. Tako da ovaj postupak generalno i za njegovog života i kasnije smatran je prosto jednom problematikom i postoji jedna prosto debata oko toga, odnosno imamo dva podeljena mišljenja. Prvo mišljenje jeste da je on prvi koji beleži crkvene melodije sa razumevanjem i po jednom prosto sistemu i da je on taj koji njima pristupa prosto kao naučnik. S druge strane, mnogi su smatrali da on previše olako pristupa tome i da gubimo tradiciju ukoliko takav crkveni napev zapišemo prema zapadnoevropskom notnom sistemu. Ipak, on je svakako ovo radio vrlo svesno i vrlo oprezno. Bio je svestan težine tog rada, da su to crkveni napevi koje svakako treba da sačuva takve kakve jesu. Tako da je on svakako imao svoj sistem kada je reč o ovome. Tu bih svakako istakla njegov osmoglasnik iz 1908. godine i Stranopjenije iz 1911. godine. I oni nisu prosto zbornici, već su uređene redikovane edicije sa fusnotama, varijantama i izvorima odakle neki napev potiče, što zapravo predstavlja i zadatak svakog arhiva, odnosno transparentnost prosto metoda. Da ne bi ispalo sada da je Mokranjac samo melograf, povezat ćemo tu priču da polovina zapravo njegovog rada jesu i horske kompozicije. Među crkvenim najistaknutiji su svakako liturgija Svetog Jovana Zlatoustog i Opelo u fis molu. Opelo u fis molu je zanimljivo, ono je komponovano 1888. godine, poručio ga je kralj Milan Obrenović povodom 100-godišnjice od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića. Nakon Parastosa, kralj je izjavio da mu se Opelo nije dopalo i ne samo njemu, već i sveštenicima se također nije dopala Opelo. Ali zapravo Irmost, njest svjat, iz Opela je nešto što je danas najprepoznatljivije i dosta se izvodi kada je reč o samom opusu crkvene muzike. Jedan od razloga zašto se to možda nije dopalo, zbog toga što u samom Opelu te konture crkvenih melodija su najmanje uočljive, tako da se ovo delo smatra zapravo potpuno originalnom Mokranjčevom kompozicijom. S druge strane imamo liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog koja je komponovana 1894. 1895. godine, koja je od samog nastanka našla na potpuno bolji prijem, odnosno mnogi tadašnji kritičari su ovo delo proglasili delo prvog reda. On liturgiju ne komponuje samo u jednom crkvenom glasu, već prosto za potrebe crkvenih pesama koristi i druge glasove, kojih ima ukupno 8.
Tako da bih ja ovu priču sklopila da ceo taj melografski rad i kompozitorska karijera nisu prosto odvojeni, već da on počinje, pravi svoju bazu, ali i same kompozicije dalje gradi iz toga. Tako da ovo je proces koji je vrlo usko povezan. I ovo je prva naslovnica liturgija. Dakle, da, spominjali smo sada više duhovnih dela kojima se Mokranjac posvetio u toku života. Naravno, pored liturgije, opela i tako dalje, postoje druga duhovna dela kao što su, na primjer, stihire, statije i tako dalje. Danas ćemo čuti na koncertu Akatist. Međutim, jedan veliki deo, naravno, njegovog stvaralaštva, koje pretpostavljam da je najpoznatiji, ajde da kažemo, jedan od poznatijih dela, jesu rukoveti. Sad, ja pretpostavljam da neke, na primjer, pesme koje su generalno ljudima poznate kao narodne, kao što su, na primjer, Višnjičica rodila, U budim u gradu, koje smo čule sad, su zapravo čute prvenstveno iz Mokranjčevog opusa, da to nije ni poznato ljudima, da kažemo. Dakle, rukoveti su dela koje je Mokranjac pisao veliki deo života, napisao ih je 15. Od njih se izdvajaju, naravno, i 1. do 6. i 13. su pesme iz moje domovine, kako ih je on naslovio, zatim 7. i 11. pesme iz Stare Srbije, 8. i 12. sa Kosova, 9. iz Crne Gore, 10. i 15. iz Makedonije, 15. ćemo takođe danas čuti na koncertu, i 14. iz Bosne. Naravno, rukovet, možda već poznato, je njegova ideja tog nekog buketa, najlepših pesama koje je mogao da nađe u narodu, to jednoj ogromnoj livadi mnogih drugačijih muzičkih materijala. I uopšte, kroz te rukoveti se konstituisao taj jedan njegov princip koji mi zovemo rukovedanje, a koji on nije samo u rukovetima koristio, već u mnogim skupovima pesama koje je generalno nalazio, tako da imamo, na primjer, i ruske pesme, turske pesme, mađarske pesme i tako dalje. Ono što je interesantno je da Mokranjac u nekako povezivanju tih pesama u okviru rukoveti nije mislio samo na nekako na muzičkom pogledu šta će se najlepše sklapati s čim, to jest kako će se te pesme nekako povezati u jednu celinu, muzički već i dramaturški, i zbog toga bih ja volela da sada poslušamo jedan komentar našeg dirigenta koji je, nažalost, prošle godine preminuo, a koji je generalno posvetio jedan veliki deo svog rada, ne samo Mokranjcu, već generalno srpskoj muzici, ali on, Mladen Njagušt, ovde govori o Mokranjčevoj 5. rukoveti i potpuno iz teksta rukoveti crpi jednu, kada kažemo, pričicu koja zvuči veoma interesantno, tako da bih hvala sada da se to posluša. Dakle, Mladen Njagušt je sa horom RTS-a i snimio dosta njegovih dela, to može da se nađe, da se posluša čak i na YouTube-u, koga zanima. Naravno, pored rukoveti u okviru tih njegovih svetovnih kompozicija imamo, spomenula je opet, kažem, koleginica i neke njegove horove, solo pesme i tako dalje, ističu se tu i prigodni horovi koje je on zapisivao, to jest komponovao prilikom dočekivanja vladara i tako dalje. Danas ćemo čuti jedan od njegovih horova koji nije zasnovan na, to jest prepostavlja se da nije zasnovan na direktno folklornom materijalu, a to je Kozar. I generalno je interesantno to što Mokranjčeva dela od momenta kako su stvorena do dana današnjeg nekako žive na repertoaru i tako, na primjer, imamo informaciju da je pri prvom emitovanju Radio Beograda 1929. godine već u drugom danu se izvodila njegova 7. rukovet. To je bilo neko preliminarno emitovanje Radio Beograda, već i malo kasnije takođe su se u nekim prvim danima emitovanja šire
u široj Srbiji. Takođe mogu čuti njegova dela. Na repertoar su se vraćale najčešće njegove duhovne kompozicije prilikom nekih, sada, na primjer, Uskrsa, Božića i tako dalje. I u okviru radio hora koji je osnovan 10 godina kasnije, dakle 1939. Takođe se nekako podsticalo i snimanje, naravno i izvođenje njegovih dela, tako da imamo, na primjer, upravo te iste godine koncert u okviru, to jest ciklus koncerata u okviru koga su oni nekako podsticali izvođenje većine njegove zaostavštine. I budući da nekako imamo dosta dosta zaostavštine, ne samo muzičkih, već i nekako se na simboličan način njegov lik može videti širom grada, tako da, na primjer, imamo ovaj spomenik ispred njegove kuće, vidimo sad vajara kako radi na Nebojšu Mitriću, kako radi na ovom njegovom spomeniku. Naravno, znamo da se njegov lik može naći na 50 dinara, dakle, mi smo nekako njegovim likom svaki dan, da kažem, okruženi, pa ne samo i dakle, prikaz njegov, već i muzički. Generalno je interesantno što se njegova dela kroz vekove, da kažem već sad, na isti način primaju, budući da on prikazuje nešto univerzalno srpsko, pa i ne samo srpsko, već i širom planete se njegova dela prihvataju kao izuzetno visoke umetničke vrednosti i izuzetno emotivno profilisana. Ja se nadam da ćete i vi u okviru ovog koncerta iskusiti isto nekako ova dela koje ćete slušati kao što su bila iskušena i pre 100 godina i tako dalje. Tako da, hvala vam na prisustvu. Veoma važno, dakle, u ime ustanove, u moje ime kao rukovodioca i urednika programa, da se zahvalim Fakultetu muzičke umetnosti, čiji sam ja nekada student bio i diplomirao, da se zahvalim mladim budućim kolegama, ostao još pola koraka da u formalnom obrazovanju budu isto što i ja, a da će Bog i da odu još više napred nego što sam ja, i da se zahvalim profesorkama, odnosno njihovim mentorima, koje zapravo prate, nadgledaju rad i koordinišu. Ovo je jedna praksa koju mislim da ćemo probati da uvedemo od početka 27. kad je koncertna naša delatnost u pitanju. Ja imam već neke fine predloge za neku buduću saradnju sa Fakultetom muzičke umetnosti, ali mislim da je ovo važno, da je potrebno da za skoro svaki koncert, a pretežno nam koncertna sezona zapravo, koncertnu sezonu čine koncerti umetničke, odnosno narodski rečeno klasične muzike, da neki 15 do 25 minuta jednog popularnog predavanja poput ovog ili sličnog zapravo bude početak i uvod u svaki koncert. Ja mislim da je to u našoj sredini veoma potrebno i bez obzira da li će na tim, hajde doslovno da kažem, predavanja više bih volio da su to predstavljanja ili uputstvo za koncert. Dakle, bez obzira da li će doći 1 ili 101 zainteresovani, 21. vek, po mom dubokom ubeđenju, jeste borba za jednu osobu koja će doći razumeti i preneti dalje svoje iskustvo najbližima ili nekom širem auditorijumu. Na kraju krajeva, ono što je isto važno, ustanova se trudi da napravi jedan kontinuitet sećanja generacijskog, tako da ja nisam bio đak muzičke škole Mokranjac, ali jesam i dalje nastavnik muzičke škole Mokranjac. I ono što je veoma interesantno i meni milo, koleginica Anđela je takođe učenik muzičke škole Mokranjac, ali na fakultetu. Ja sam studirao u klasi profesora
čiji je deda Miloje Milojević pohađao tu školu direktno kod samog Mokranjca, kasnije Mokranjac bio i venčani kum, to je jedna vrlo interesantna priča. Ja sam, dakle, studirao u klasi Vladimira Trajkovića, a danas se bavim rukopisom sa ostavštinom upravo Miloja Milojevića kao zaposlenim isto u toj školi gde je nekada i sam Milojević radio i bio direktor poput Mokranjca. Hvala vam puno, veoma me raduje broj koji je večeras sa nama i ja vas sada pozivam da svi pređemo da slušamo koncert.